Abusua ya adabo ababontin na aha yotu for show over so abomode so be subscribe like comment esa shema na ya adabo abontin wabani nyina no eye ne tintin ni nisietia ne long and short ni nyina ne se eye opening kese bi abetuja anaso wabeka nsem bi chese enso ani efa Ghana ex-president John Ajekum Kufuo se papa no eye nyaatwum eye kromfo ni krono anase ni nyaatwum senti na yakopon etwa ne ka ama sebi impredence an papa no aka eye hwinche mu na yadabo ebaaye no ose papa na ni kwan so wakasasa because ono so ye panyi na papa no wo 80 something years na waka hwinche mu a enye bone eye nshua na baby a waduru no otimi nante because papa no stage ane ade no otimi hu a otimi nante ntino waka hwinche mu enye bone eni kwan se papa no etimi ba monten ebe kanse misa na sebi ono de la ne ba ena be kanse mu aka de na obe ka afa no abusua misio ye kohwe video ni bi ba ye beto so Mr. Dela Edem au kaseti a ye papa J Kufuo former president se ne boninti ene waka hwichem Mr. Dela Edem ade wedi sen obi a wanya 86 years oti hwi mu a ni news ye den opani dweno ho wate hwewumfia wadi yesi yenyini ya yensla kwatia na communication po na wo to firewe na ya vice president abeden wa papa JM ontimi mie na nompo eni je Kufuo atem paninu wa bonidin kobusa animdifo a ekone na aso respect no one hand gate ma akura duru ayemfa Mr. Dela one hand je Kufuo ni gate ma akura ayemfa mumiemfa ni die ma die ni die se no yenim se politics dirty game but enu nkyere se ubebie wanu no wakaka se fin bia de akere pani onso obi di mpanifo atama mo se nkura didi atam hwe pani mu etese owo ma ntu ba ne ko DJ Kufuo atama nka futu we na ade be man ntu pani mu na nkasa no wayo nti se okere bi wo na abakodi obi atama abeka chense den mayen katakata yani because of politics ni dimpenifo bi atam search na bi ukwa akopa acha wana ya papa J Kufuo da wase why tete na pansam ama ene o Mr. Dela utimi kasetia no se ne boni ntino oti ehwim na nka nipa bi ye boni amanyame ehira no 86 years asa ama na yo difuo se ya kaye nyina be ye boni ni ayo de force ye duro 86 years ye ntra hwimu Mr. Dela san kona blebiem na be hu di opesa wonka na ntoni pasu na kasa na okan no enye kasa papa enye kasa ye kasa kire pani enye kasa ye twa pani mpoa so otihwi Mr. Dela ipa ani aposo awo pedi asupa o nani nti ani papa jem wa ma aposo dia mi donya mi wanha de obeka afa no ho de age odwane free Ghana ha o dia politics dia menya politics but asiasam ono ya dabo bema ne ho ba sene ne bema tententie ene ya dabo de pe otumi gina social media na okeka nkwasiasam adentira asem ya ba na oka bi ya dabo wo bebia wadu da ho yusu ho lazy share mpo buom ye lazy etwom mienu a obema kura ne lazy ne ndrupe wo ti social media keka nkwasiasam onti ase wo ya dabo lazy share mpo buom ye yim ne bum 4 ne atwetwom a ye yi ba ko a ebe se a obema kura ndu wo ye den wako yusu weni mekeka nkwasiasam tietia break o ye ni penifo nkasa wo Christmas show na nkwankwa de na wo hye tietia break na penifo wo ya dabo ye ko concert a ye betumi tietia so okum send the Jay-Z aba ne nyina kokuma sports ye betumi tietia so okum wo ya dabo masa brown wase na shira wada kam na wu a ye money box de besie wu ya ntiasia ye betam akosoro twa motuomu peace wo ye bo ayede ye bo blow ye me waste blow ye do besi table so na wa motuom ye delay the twa wa motuom aka wasi form o ye den e na peje beti ye be we fra salad di ye do be fra salad ya dabo and the baby Ghana du an ho kira be wo ye di dokunu 4 wo di dokunu peace wo ye do be fra salad di wa fra wo
ye de obefra elewonyo uni melewonyo ye de obetum ne de wafra ne anom he brown wase ko shekona baby na engineer ho say ya kotia ya dabo ode o bodam mona na ni pani mo time o ga se sane egumuso a na ye keka ye kasa o wonti ase ha ye de stamp be bo wono so wano so stamp ye de bobo ye de letter ye post letter ye de be bo wano so laser say empo buom ye yini abumu fo ne atwitwam tre a ye yiwa ne tietie sei obema kura ndu emema shut up and sit there bodi amoma nipa no tia mo a mempese ma no betia wo mempese ma no sei ebetia wo ba ma hwom kasa mu yi a yo asiasem ono ya dabo bema ne ho ba sene ne bema tententie ene ya dabo de pe otumi gina social media na okeka nkwase asem adentira asem ya ba na oka bi ya dabo wo ya dabo wo bebia wadu da ho yusu ho laser shempo buom ye yi laser ne atwam mienu a obema kura ne laser ne ndrupe wo ti social media keka nkwase asem onti ase wo ya dabo laser shempo buom ye yim ne bumu 4 ne atwam a ye yi ba ko a ebe se a obema kura ndu wo ye den wako yusu weni mekeka nkwasi asem tietia break o yeni penifo nkasa o Christmas show na nkwankwa de na wo hye tietia break na penifo wo ya dabo ye ko concert a ye betime tietia so kun send Jay-Z aba ne nyina kokuma sports ye betime tietia so kun wo ya dabo masa brown wase na hye wada kam na wu a ye money box de besie wu ya ntiasia ye betam akosoro twa motuo mu peace wo ya bo ayede ya bo blow ya me waste blow ya do besi table so na wa motiom ya delay the twa wa motiom aka wasi form o ya den and apje beti ya be we fra salad di ya do be fra salad ya dabo and the baby gan edu a ho kira be wo ya di dokunu 4 wo di dokunu piece wo ya do be fra salad di wa fra wo ya do be fra elewonyo uni melewonyo ya do be tum ne de wa fra ne anom he brown wase ko shekona baby na engineer ho say ya kotia ya dabo ode o bodam mona na ni pani mo time o ga se sane egumuso a na ye keka ye kasa o wonti ase ha ye de stamp be bo wono so wano so stamp ye de bobo ye de letter ye post letter ye de be bo wano so laser say empo buom ye yini abumu 4 ne atwitwam tre a ye yiwa ne tietie sei obema kura ndu emema shut up and sit there bodi amoma nipa no tia mo a mempese ma no betia wo mempese ma no sei ebetia wo ba ma hwom kasa mu yi a yo enya no pe enra Kevin asiasem ono ya dabo bema ne ho ba sene ne bema tententie ene ya dabo de pe otumi gina social media na okeka nkwase asem adentira asem ya ba na oka bi ya dabo wo ya dabo wo bebia wadu da ho yusu ho laser shempo buom ye yi laser ne atwam mienu a obema kura ne laser ne ndrupe wo ti social media keka nkwase asem onti ase wo ya dabo laser shempo buom ye yim ne bumu 4 ne atwam a ye yi ba ko a ebe se a obema kura ndu wo ye den wako yusu weni mekeka nkwase asem tietia break o yeni penifo nkasa o Christmas show na nkwankwa de na wo hye tietia break na penifo wo ya dabo ye ko concert a ye betime tietia so kun send Jay-Z aba ne nyina kokuma sports ye betime tietia so kun wo ya dabo masa brown wase na hye wada kam na wu a ye money box de besie wu ya ntiasia ye betam akosoro twa motuo mu peace wo ya bo ayede ya bo blow ya me waste blow ya do besi table so na wa motuom ya delay the twa wa motuom aka wasi form o ya den and apje beti ya be we fra salad di ya do be fra salad ya dabo and the baby gan edu a ho kira be wo ya di dokunu 4 wo di dokunu piece wo ya do be fra salad di wa fra wo ya do be fra elewonyo uni melewonyo ya do be tum ne de wa fra ne anom he brown wase ko shekona baby na engineer ho say ya kotia ya dabo ode o bodam mona na ni pani mo time o ga se sane egumuso a na ye keka ye kasa o wonti ase ha ye de stamp be bo wono so wano so stamp ye de bobo ye de letter ye post letter ye de be bo wano so laser say empo buom ye yini abumu 4 ne atwitwam tre a ye yiwa ne tietie sei obema kura ndu emema shut up and sit there
Modi amoma nipa no tia mo a mempese ma no betia wo. Mempese ma no sei ebetia wo. Ba man hwem kase mu yi a yo. So when is same year ya double as area ba tuga. So obomode so ba so subscribe, like, comment, and share man.